Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Jaintia Students Union ha ka arp kondai terek unai tung arjar pun rio. Kala penpau ya ka jingsngau lingo halor ka jingpen bana da ka Meghalaya State Pollution Control Board ban pelong ya ka jingpen sngau pajba. Lani ka public hearing ha ka por prabji step ha ka laipui terek unai tung arjar pun rio na ka benta ka Shri Cement Limited. Hau kurwa balapha sakilat pathai khubor ki nongelam ka union kila kentu ya ka sorkar ba kamdei ban pendon kam da ki bor pulet ne wat da ki mafia ban khanglat ya ki khon ki hajar ka ilaka nongkhli bad ya ki traish nong ka shnong daistong ban ye shem bentalang ha ka ni ka jing persha ne ka jing kershan ya ka jing terwa ka Shri Cement Limited ban bu ya ka karkhana dobilat ha ka shnong daistong. Neliang ka Jaintia Students Union Central Body negus ni depan mani ke emergency meeting di ka office kerekam yang ini. Jadi itu oklami ya ka public hearing yang Shri Cement Goro depan mana kali public tarik mangui yang ni benar. We don't need sur hari meeting darah itu atau percaya ini ka public hearing yang Shri Cement Goro depan mana Meghalaya Pollution Control Board. The you ini udah dem ka public hearing unang kong aga arpo tarik benar ini. The yoiwa neliang kesai neliang dia ilakau paiba ang ilaka ng kli paiba ilaka sungai ini tuan kisai pahala. The percang oleh stas public hearing andrai neliang yang kesorka depan MK buat di police force depan MK galek di mafia depan MK galek di kan bokang percaya paiba o participate di public hearing. Kini the violate kau yahok yang ginom song violate lagi yahok yang paiba o participate ni wawan di public hearing. Hadin ke jingi ki wujud da yo da call of your public hearing on kom ta open perlan i geskam ga sai ne gesni yo ba yang yo ni ke pollution control board da khot yang ni public hearing wa ini kam da le smart ba sekawi ga banta yo prawaji pun mangi na ges prawaji kan ria prawaji step em ga yi ra yi silendat wa sarkar wa ba ga pun mangi ni public hearing kam da ongi yo ba i wa tip ile maneliang chief minister yang state MPTU bukan ke Shri Cement ni daw da yo sai ni public hearing ulai bagi ka chakma i ga no rim i kam ga sain percaya ke public hearing bon gi banta gi percaya de jo ka thau yo ita gi no rep ko em hai ta ki tre thau da chak ban bor gi da chak le bor gi jo i thau em ar le kot wa u de lo yang i ilaka no khli e kot gi mun chwa rep ki u jo bru wadai gi ga thau Kejingi ki nado ni dap liyo biga po district council the paramjori of CM the paramjori gi EM wat MDC u MI Thailand hadin kejingi ki ikwa yo jing chewa agi ga nong rim wi ti thau gi bru thau yong gi nong rep da chak ban board da chak ilam gi ni Shri Cement sikawi nga snya open rep zor biang gi district council agani gi session wadang dep ni dep nado CM nado EM wat ki MDC waro ayong em porong ye ba gani jingi to gani ke public hearing ai jingi to gani mining yang ke Shri Cement kani pen yogo wi mem gi jingi kle na menta gari ko maluk yong hi sagawi benta ko pen rem jor chief minister yong hi ai jingi sekian yo to wa ke sarkar perchang ko kat ye o pen ban ba gani public hearing wat hala wat ai ko hom pu ye go komon pen ba ye tai thai ba yong gi bru kani pen ban go i o siapa pelai hadu ate te kam besai idehim ba ikowi gesur wa wani stegesni wa ikarpad ge sarkar wa this time to penem kam bir force to penem kam bir mafia ela do pai ba participate ela do surong pai ba participate ipai ba em gi go participate em gi go hewan wani thaw wan karena wa pun sinyal ge jing perca itu public hearing yang Shri Cement ke public Shri Cement kata-kata thaw ko pun mani ga mining yang ka tiba pigam da jo ong na chwa emi wildlife sanctuary emi wat ige iga krem liat pra emi le iga put sutiang wa kyang nang ba gi klawai dari jo ri tengen gi tu gi por la de yo ani simen wa main la ni de yo ini wa sudang ni wa ti do ni mo chuni sa chiba chipor ini thau gi bhang do do dam gi la de compare pi ga analysis ko forest gi por mun chwa hai por emi cement company por Jaintia yang ini, kalau kezam inang ben bahago, lalu compare dengan ni hadin hat
san ar house na madam gismen pelan yo bai gijing kata ga mariang gijing kata ga ubon wat ga chai ga ke au pai ba la di im kharnget yong bru de chewon poi ga lawe ga jai bru yong hi gijing em yong kinyau pratli gismen ga man operational ga ni la haiwan ite gi kon samla gi kon ro yong yo ki yo kre kini man lagi gijing penbeit lagi au ikre gi nyau ha person ni local lalai ga ni existing la champi bon gi bruna bar chalao kre segeni le ko plan yo bai game gi bro kwa urchan agate ga nong rima ong yo kre yo ki kini de le na gi man go kini man lagi gijing penbeit lagi andre ga thong yong itai gi na bari thong yong ki to wan non hi yo ko mai spa yo pendep gi ni ga mariang yo i man dalut na ni de yo yut ki na ni yo ki kon wi ti kon yang dari jentia usai ite wo im yo de yi le panem kam ki sen desni tegani man ga jingger pa di pai ba yang ga beri yang dari jentia wa ga beri hin yaw trap le o yumi o percaya igani ga public hearing go do kon man haita ha po lum sarman nang wa galawai wo batai yong i yong ne o serta lesbon bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalay pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba henry la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar prasaw ka kai phot ka pirthei ka pinni ka kirteng ka bernihat ha khamat e henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga san pho kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.9 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta ber kipar ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an mentri rangba ka chila ong bogla tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupu usam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo kanong ba bernihat ka don haupu usam hapdeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena ka ta ka daw kini artli ki jila menta kis dang pin khre ban thau ya ka joint action plan